bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Hii siku ambapo si siku ya kawaida. Tulishaisha siku zingine nyingi nzuri, Twarabayeho indi minsi myiza, lakini hii ni nzuri zaidi. ariko uyu ni umunsi mwiza cyane. Amena. Amena. Sababu tupo tu. Kubera turiho gusa. Amena. Amena. Na leo tutajifunza somo lipya. Uyu munsi turiga ikigwa gishasha. Na ni somo ngumu Kandi ni ikigwa kigoye. tena nzuri. Kandi ciza. Haleluya. Amena. Uyu munsi ni umunsi wo kuboza ingo zacu. Hii ni siku ya kufungulisha nyumba zetu. Lakini tunaposema hii nyumba, Ariko tuvuze urugo, tunaongea hii nyumba yako tuvuga iby'urugo rwawe, au nyumba ya baba yako cyangwa urugo rwa so wawe, au nyumba ya mama yako cyangwa urugo rwa mama au wawe, ya dada cyangwa rwa mushikawe, au ya kaka yako cyangwa rwa mukuru wawe, au shangazi cyangwa rwa senge wawe, au mjomba cyangwa muyomba wawe, au mtoto wako, cyangwa umwana wawe. Haleluya. Amena. Urugo rero Sasa nyumba rurashobora kubohwa, nyumba inaweza kufungwa, urugo rukabohwa, nyumba inaweza kufungwa. kandi biboha urugo Tena vile vinavyofunga nyumba ni vyinshi, ni vingi, ni vyinshi. ni vingi. Nagerageje gutororokanya bike, Nilijaribu kukusanya vichache, reka mvuge bimwe muri vyo. acha niongee machache. Kwa hivyo Hari ingo ziboshwe n'ubusuma, kuna nyumba zimefungwa na wizi, hari ingo ziboshwe n'ububeshi, kuna nyumba zinafungwa na udanganyifu, uongo, insaku, kuna nyumba zinafungwa na masengenyano, amadeni, madeni, ivy'isoni nke, vitu vya haya, ubwasi, matendo maovu, urwango, chuki, akaborerwe, ulevi, ubushomeri, kukosa kazi, kurota nabi, kuota vibaya, gufungwa, kufungwa, insanganya, kupata ajali, ubusambanyi, uzinifu, ubukene, umaskini, ingwara, magonjwa, uburozi, uchawi, akarenganyo, kuonewa, kutagira vision, kukosa maono, kubura aho kuba, kukosa mahali pa kukaa, kutimbura, kukosa malimbuko, agakengerwe, kuzalauliwa, akaborerwe, ulevi, ingwano, mavita, kwahukana, kuachana, guhomba, guhomba, ingwara, magonjwa, kwiba Imana, kumuiba Mungu, kudakwesha, kukosa hali, kudakwa,
kukosa kutoa mahali, kudahaga, kukosa kushiba, kutaberwa, kukosa kupendeza, kutiga, kukosa kusoma, kunanigwa, kushindwa, imivumo, rana, ubupfumu, uchawi, mambo ya upfumu, gukunda amahera kuruta Imana, kupenda pesa dhidi ya Mungu, impfu, vifo n'ibindi byinshi na mambo mengi kadhalika. Ivyo ndio biboshe ingo nyingi. Hivyo ni vitu vimefunga nyumba nyingi. Ariko hari kinezera muri ibi. Lakini kuna kitu kinanifurahisha katika haya. Kono munsi biza guhera mu Kwa sababu leo mambo yote yataisha katika jina la Yesu. Ingo nyumba ziraboshwe zimefungwa. Usituone tumependeza. Nibone twaberewe. Warundi wanaongea. Abarundi baravuga ngo ziraka. Hivyo bugacha zikazima. Yani usiku wanapambana, inakuwa ni vita. Nijoro baragwana. Irani na Iraki. Ni Irani na Iraki. Lakini mchana ariko ku murango mambo yanakuwa mazuri. Ibintu ugasanga bimeze neza. Wakaongea tena ati baravuga kandi bambariye ku ngoma. Yani amevaa ni kuvuga ngo yambaye, lakini amepigwa moja mbaya. Ariko yakriswe ngime bibi. Madonda yamo ndani. Kandi nibiyonda bimuriwe. Na ukionana utajua lililotokea. Kandi nibonanye ngizombe gitabaye. Hizo ni tatizo za ndani ya nyumba. Ucho ni ngorane ziri mu rugo. Hapa tujaongea uchawi. Hadi tubavuga iby'uburozi. Unakuja kuta familia imerogwa. Ugasanga umuryango wararozwe. Hatujaingia kukosa pesa. Turavuga kujya kubura amafaranga. Kuta nyumba mnakosa pesa. Ugasanga munzu na amafaranga hari. Hasijaongea hata magonjwa. Tunavuga kubijanye na magwara. Kuta magonjwa ni mengi. Ugasanga magwara munzu ni menshi. Madharau ni mengi. Ugasanga gakengerwa ni kenshi. Matatizo ni mengi. Ugasanga ingorane ni nyinshi. Shida ni chungu zima. Ugasanga ingorane ni nyinshi. Umefungwa. Waraboshwe. Nyumba yako imefungwa. Nzi yawe yaraboshwe. Nyumba ya dadako imefungwa. Urugo rwa mushika rwaraboshwe. Nyumba ya mjomba wako imefungwa. Urugo rwa muyomba rwaraboshwe. Lakini leo utafunguliwa. Ariko uno munsi uraza kuroka mu izina rya Yesu. Leo tutafungulisha hizi nyumba. Uno munsi turaza kuguriza ingo zacu. Hizi nyumba tutazifungulisha. Hizi ingo zacu turaziguriza. Hata ile nyumba ya yule mjomba wako yule ambaye wawe nawe nyene yaza kuguriza. Hata yule ambaye yuko nje ya nchi. Nijari hanze y'igihugu. Atafunguliwa leo. Wewe naraza kubohoka uno munsi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna sababu 5. Hariho ibituma bitanu. Ambazo tutajifunza. Tuza kwiga ko kuno munsi. Hizi tatizo zote tulizozitaja, mbega izi ngorane zose twavuze hano zinatokana na nini? Ziva kuki? Sababu nimetaja matatizo lakini si yote. Navuze ngorane ariko sinavuze zose. Ziko nyingi mno. Nyinshi cyane. Hata nikikupa nafasi na wewe utaongezea zingine. Nawe no kwakaryo nawe kuongereza izindi. Nyumba zina matatizo. Hizi cha nyumba zinafisi ngorane. Lakini natokana nini? Ariko biva kuki? Moja, kile inaweza tokana na nje ya nyumba. Birashobora kuva hanze y'urugo. Matatizo yanatoka nje ya nyumba. Ingorane zirava hanze y'urugo yanaingia ndani ya nyumba. Kinjira mu rugo. Watu wa Mbeya, abantu wenye umbea, abantu bafise utujambo, watu wachonganyishi, abantu bateranya abantu, watu wawivu, abantu bafise ishari, wanaweza leta mambo kutoka nje. Barashaka kuzana ibintu babikuye hanze na wanaingiza ndani ya nyumba yako. Bakabizana mu rugo rwawe. Haikutokana na wewe, hapana. Kandi bitavanye na wewe. Haikutokana na mume wako au bitavanye na mugabo wawe cyangwa umugore wawe, hapana. Haikutokana na babako au mamako. Bitavanye na mama wawe cyangwa se wawe. Lakini mambo yanatoka nje ya ndoa. Ariko ibintu bikava hanze y'urugo. Halafu yanaingia ndani ya ndoa. Hanyuma bikaza mu rugo. Na yanasambaratisha kila kitu. Kandi bikono ni ikintu cyose mu rugo. Na kuharibu kila kitu. Bikono ni ikintu cyose mu rugo. Yale yote yaliyotoka nje ya nyumba, bijya byose byavuye hanze y'urugo, tutayavunja leo kwa jina la izina rya Yesu Kristo. Na mambo yatakuwa mazuri. Kandi ibintu bigiye kugenda neza. Ndoa yako itaendelea vizuri. Kandi urugo rwawe rugiye kubandanya neza. Nyumba ya baba yako itakuwa vizuri. Kandi inzu ya so wawe igiye kugenda neza. Ndoa ya shangazi yako itakuwa vizuri. Kandi senge wawe igiye kugenda neza. Ile ndoa ya mama yako mdogo itaendelea vizuri. Na rugo rwa mama wa mtu rugiye kugenda neza. Dufanya Walawi 19. Tukisema Walawi 19. Kwa mlango wa 16a. Mstari wa 16a. Havuga ngo nyaze agire ugendagendeshwa no guteranya abantu. Kumbe abantu bagendagendeshwa no guteranya abantu. Kuna watu wanatembea wakaenda kuchonganisha watu. Mume na mke kelele. Umugabo n'umugore induru. Usiku mpaka mchana. Mwijoro kugera ku murango. Mchana mpaka usiku. Ku murango mpaka mwijoro. Hamjajua shida imetokea wapi. Kazi ngorane yavuye.
kumbe yule jamaa wa mtaa wa pili huko, kumbe ujya mu wo muri jakati ya kabiri au yule wa nyumba ya pili, cyangwa ujya mu muhanda ururire ndio muhusika wa hiyo tatizo naye. Tumezongorana zose ziba. Leo tutavunja kile chote ambacho ino munsi cyoza kumenagura bijya cyose yazanye mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Wivu, ishari, wivu unaweza toka nje ya ndoa. Ishari irashobora kuva hanze y'urugo na inaingia ndani ya nyumba yako. Ishari likaza mu rugo rwawe. Mtu anakuwa na wivu tu jinsi mnavyoongea na mume wako. Umuntu ishari kubera muganira neza n'umugabo wawe. Au anakuwa na wivu kutokana na jinsi unavyoongea na mke wako. Cyangwa akagira ishari ukunabona uganira n'umugore wawe. Au anakuwa na wivu tu umependeza tu hiyo tu. Akagira ishari kubera ushaza gusa. Anatafuta ataingiza nini? Akaraba eti no shiramo iki. Na mwanzo inakuwa ni wivu. Kandi mu ntango bitangura ishari. Na mwisho inamalizikia akiwa uchawi. Hanyuma mu nyuma bigahera ari uburozi cyangwa ubupfumu. Bongo kweli? Sukuri. Kesho enda mpaka kwa wapiga laburi ili akutendee vibaya. Atagenda ku bapfumu kugira ngo akugirire nabi. Tunaposoma neno la Mungu, dusoma ijambo ry'Imana, tunaposoma Zaburi 106, Zaburi 106 ku murongo wa 15, mstari wa 16, abaga ngo kandi bagirira Mose ishari aho bari bashagaje. Aba bari bakora Datani na Abiramu. Huyu alikuwa akora na Datani na Abiramu. Bagirira ishari Mose. Walikuwa na wivu kwa ajili ya Mose. Ariko Mose ni sawa bari batanguriye. Lakini hawakuanzia hapo. Dusomye guharura duze ku murongo wa mbere. Soma Hesabu 12 mstari wa kwanza. Havuga ngo Miriamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiya kazi yabiriye, kuko uwo munyetiyopiya kazi yari yamwabiriye koko. Bwana tusaidie sana. Amen. Musa alikuwa na ndugu yake anaitwa Aaron. Mose yarafise mwene wabo yitwa Aaron. Na alikuwa na dada yake anaitwa Miriam. Kandi yarafise na mushike yitwa Miriam. Lakini Musa akamoa binti wa Ethiopia. Acharongora umwigeme wo muri Ethiopia. Na alipoa binti wa Ethiopia. Amaze kurongora umwigeme wo muri Ethiopia. Na Mungu kweli alikuwa aliwakataza wasioe mataifa. Kandi Imana yari yarababujije ngo nibaze barongora abanyamahanga. Lakini Musa kawa ariko Musa arongora abanyamahanga kazi. Wakashi vizuri kandi barabana neza. Kwa raha kabisa. Mu munezero. Utafikiria ni Jackson na Joseph. Umengo ni Jackson na Joseph. Utafikiria ni nani? Umengo ni sema mume wako umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Mwenye ana udafise nafise asizingishie mago. Ntabeshere ukwimo. Haleluya. Amen. Yani wako naishi vizuri. Bari babanye neza akarama. Watu wakawa na wivu. Abantu bagira ishari. Wa ile nyumba. Muri rugo. Tazama sasa aliyepatwa na wivu ni nani? Wagira ishari ninde? Aliyepatwa na hiyo wivu, yani anakuwa na wivu na wagize hiyo shari ni Miriam. Ni Miriam. Dadake halisi ya Musa. Mushiki nyezina wa Mose. Anayekuwa na wivu na wewe. Ufisi ishari kubwawe. Usifikirie ni lazima awe wa mbali. Hizo wivu ngo umuntu azotegeza kuva kure. Anaweza kuwa wa mbali au wa karibu. Ashobora kuba wa kure cyangwa hagufi. Sasa tazama mtu ambaye amesikia wivu na Musa. Baba umuntu yagira ishari Musa. Huyo ni nani? Huyo ni inde. Dadake halisi wa Musa. Mushiki wa maraso. Kakake Aaron. Mwene wabo Aaron. Anaona wivu. Agira ishari. Akasema kwa nini Mungu anaweza mtumia Musa peke yake? Kubera Imana ishobora gukoresha Musa wenyene. Na ameoa Mwethiopia. Kandi yarongoye umunyamahanga kazi mu Ethiopia. Bwana usaidie sana. Imani dufashe cyane. Bwana usaidie tena. Imani dufashe cyane. Na Mungu akajitokeza. Hanyuma Imani iraseruka. Akamtetea Musa. Ivugira Mose. Haleluya. Amen. Acha Mungu akutetee kwa jina la Yesu. Reka Imana ikuvugie mu izina rya Yesu Kristo. Acha Mungu awe pamoja na wewe kwa ndoa yako. Ibane nawe mu rugo rwawe. Shetani amepiganisha. Satani yaragwanye. Ameleta mpaka watu. Yarazanye n'abantu. Ameleta mpaka mapepo. Yarazanye ni daimoni. Ili nyumba yako iharibike. Lakini tangu leo haitaharibika tena. Izina rya Yesu Kristo. Bwana Yesu atakupigania. Yesu azokugwanira. Tatizo ambazo nazo ingorane ufise hizi ambazo tumetaja, hizi twavuze pamoja na zingine ambazo hatujataja, tutaravuga hano, kuna zile zinatoka nje ya wewe. Hari bijya biva hanze y'urugo rwawe, nje ya ndoa, ibiva hanze y'urugo rwawe, nje ya familia, hanze y'umuryango wawe, nje ya nyumba yako, hanze y'inzu yawe.
na usiogope, kandi ntutinye, sababu kuwa Mungu amekujalia ukafika leo, kubona Imana yakugira ubuntu ugashika kuri uno munsi. usiogope, Ntutinye, mambo yataendeka ibintu vizuri biragenda neza, na utaondoka mambo yako imekuwa poa. kandi uza gusubira inyuma ibintu byawe byagenze neza. 2, Kabiri, inaweza tokana na wewe, birashobora kuvana na wewe. hayo matatizo ambayo nayo Izo ngorane ufise inaweza tokana na wewe, birashobora kuvana na wewe. tingize mtu mmoja tu, Ntukome mugenzi wawe, umwambie inaweza tokana na wewe. umubwira ati birashobora kuvana na wewe. Haleluya, Amen, haleluya. amen. Ninaongea hapa, Niko ndavuga hano, ninasema wewe, niko ndavuga ati wewe inaweza kuwa nyumba ya babako, birashobora kuba inzu ya so wawe, au ya mjomba wako, cyangwa ya muyomba wawe, au binamu yako. cyangwa ya mubyara wawe. Tunapoangalia Adamu na Hawa, Turiko turaraba Adamu na Eva, tunakuja kuta tatizo ambayo walikuwa nayo twasanze ingorane bari bafise haikutoka nje, ibintu yavuye hanze, ilitokana na wao peke yao, byavuye muri bo nyene. sababu Adamu alipoambiwa, Igihe Adamu yabwirwa, alimwambia Hawa, yabwiye Eva, lakini Hawa hakumwamini Adamu. ariko Eva ntiyizeye Adamu. Wakati nyoka anakuja kuwadanganya, Igihe ya nzoka yaza kubahenda, Hawa hakuamini aliyoambiwa na Adamu, ni kuvuga ngo Eva ntiyigeze yizera ibyo Adamu yamubwiye, akaamini aliyoambiwa na nyoka. yizera ibyo yabwiwe n'inzoka. Na Hawa alipokuja kuelezea Adamu, Hanyuma Eva amaze kuza kusigurira Adamu hakumwamini Mungu aliyemwambia. Adamu ntiyizeye Imana yamubwiye, akaamini Hawa ambao anamletea hanyuma habari. yizera Eva amuzaniye inkuru. Ndio maana tatizo imeingia ndani ya Nicyo nyumba yako. gituma ingorane yinjiye mu nzu yabo. Kuamini ulioambiwa na Mungu, Ntiwizeye icyo wabwiwe n'Imana, uliamini ulioambiwa na watu, wizeye icyo wabwiwe n'abantu. lakini Mungu anakuambia hivi, Ariko Imana ikubwira ngo siogope, ntutinye, nitakuwa pamoja nawe. kubana nawe. Watoto Abana waliozaliwa wawili, bavutse ari babiri, Kaini na Abili, Kaini na Abeli, mmoja amemuua mwingine umwe yishe mugenzi we kutokana na tatizo za baba na mama, ingorane zabaye mu rugo rwa sababu wameingiza dhambi kubera ndani. bazanye icyaha mu rugo rwabo. Hakuna genocide ambayo ilishawahi fanyika kama ya wakati ule. Na genocide iba nka genocide y'icyo gihe. Tunaelewana vizuri? Turatahurana. Wakati ule 1/4 ya population mondiale ilikufa. Icyo gihe ni kuvuga icyakane cy'abanyagihugu b'icyo gihe cyarapfuye. Tunaelewana vizuri? Turatahurana. 1/4 ni kuvuga icyakane, tunasema 25% icyakane cy'abantu ya watu wote ambao wanaishi dunia nzima, abantu bose baba ku isi waliuawa, barishwe, sababu dunia nzima ilikuwa inaishi watu wanne. kubera mu isi nzima hari habaye abantu bane. Ilikuwa Adamu, yari Adamu, Hawa, Eva, Kaini na Abeli. Sasa Abeli alipouawa, rero igihe Abeli yicwa, tunasikia ni 1/4 imekwenda. numva ko ari icyakane cyagiye. Hakuna genocide ambayo ishawahi fanyika duniani kubwa kama hiyo. Ni kuvuga ngo nta genocide irabaho mu isi yakozwe nk'icyo gihe, ya 1/4 ya population mondiale, y'icyakane cy'abantu bose baba ku isi. Bwana saidie sana. Imana idufashe cyane. Sababu gani? Kubera iki? Ya Adamu na Hawa. Kubera iki Adamu na Eva walileta shida wenyewe, bazanye ingorane bonyene, na hii imetuletea tatizo mpaka sisi vizazi vya leo. Yaratuzaniye ingorane twebwe abiro munsi. Tunapoangalia Abrahamu na Sarai, turavye Abrahamu na Sarai, Bwana saidie sana. Imana idufashe cyane. Hari kibazo bateye, kuna shida wamesababisha, kandi ico kibazo na hiyo shida kugeza uno munsi mpaka leo hari ibihugu bitumvikana bitewe na kuna Sara. nchi leo hazisikilizane kutokana na Sara. Turavye Itanguriro 16 tukianza Mwanzo 16, Itanguriro 16:3, Mwanzo 16 mstari wa 3, tunasoma mu izina rya Yesu, tunasoma katika jina la Yesu, ni murongo wa 4 hadi mstari wa 4. haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu cy'i Kanani, Sarai umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputa kazi incoreke yiwe, amuha Aburahamu umugabo wiwe, nuko ararira Hagari asaminda, maze abonye ko asamyinda bimutera gukengera inabuja. Imana idufashe cyane. Amen.
anaishi na mume wake. uyu mugore yarabanye n'umugabo wiwe, Alipoona anaanza kuzeheka, abonye atanguye gusaza, miaka 10 wanaishi na mume, hajapata mtoto, abanye imyaka 10 ata mwana araboneka, akaleta kijakazi wake, azana inchoreke yiwe, akamleta kifuani kwa mume wake, amuzana mu gikiriza kwa Abrahamu, analeta tatizo, azanye ingorane. Bwana saidie sana. Imani dufashe cyane. Si mtu wa nje ameleta tatizo ndani ya nyumba, hapana. Si umuntu w'umubanyi yazanye ingorane mu rugo, bali Sara mwenyewe ndio kaleta tatizo. Sara mwenyewe ni wazanye ingorane, mwenyewe ndio kaleta kijakazi wake, wewe arazana inchoreke yiwe mu Misri, akamuleta kifuani kwa mume wake, amuzana mu gikiriza ku mugabo wiwe, akazaa naye mtoto, abyarana nawe umwana Ishmael. Mpaka leo makino munsi watoto ambao wanazaliwa kwa Ishmael, abana bavuze kuri Ishmael, na watoto ambao wanazaliwa kwa Isaka, abana bavuze kwa Isaka, hakuna upatano mpaka leo. Tunazungumza bumvikana, ni barumvikana n'umunsi katika nchi za Warabuni, mpaka leo ni tatizo. Hariya mu bihugu by'Abarabu kugeza uno munsi ni ngorane. Ishmael amezaa Waarabu, Ishmael yabyaye Abarabu, afu Isaka kazao wengine wanaobaki, hanyuma uyundi abyara abandi basigaye. Sasa mpaka leo kizazi cha Ishmael, rero makuru musi abavuye mu rubyaro rwo kwa Ishmael, na wale kizazi cha Isaka abavuye mu rubyaro rwa Isaka, mpaka leo ni mauaji mtupu. Uno munsi birirwa baricana gusa. Mpaka leo tunazungumza. Uno munsi tuko turavugana. Sababu gani? Kubera iki? Hawakuwa makini na nyumba yao. Nibateramiye urugo rwabo. Nyumba imefungwa, hawakujua. Urugo rwabo rwaraboshe ntibamenye. Ibrahim amedanganywa na mke akakubali. Abrahamu yabeshwe n'umugore wiwe aremera. Keshea nyumba yako. Teramira urugo rwawe. Bado ingali inawezekana. Bigishoboka. Keshea nyumba yako. Teramira urugo rwawe bigishoboka. Bado ingali inawezekana. Teramira urugo rwawe bigishoboka. Nyumba zimetekwa nyara. Rero inzu zarafashwe mbiri. Zimeharibika, zarononekaye, na matatizo ambayo n'ingorane, moja zimetoka nje, ingorane zimwe zavuye hanze, mbili zimetoka ndani, kabiri zavuye muri twebwe nyene, tatu cha gatatu inaweza sababisha hata kifo. Birashobora gutera n'urupfu, kifo cha mmoja miongoni mwa hao, urupfu rw'umwe muri abo. Izo ngorane, hizo shida, ibyo bitero, ayo matake, ubwo buzima, ayo maisha burashobora anaweza kutokana kujana umwe muri mwembe, anaweza kuchukua umoja. Nubwo wisamaza, hata kama unajizubaza, nubwo udashaka guteramira, hata kama hutaki kukesha, urugo rwawe ruri muri danger, nyumba yako iko kwenye hatari. Urugo rwa so wanyu ruri mu kaga, nyumba ya baba yako mdogo iko kwenye hatari. Urugo rwa wa muyomba wawe uri mu kaga, iko kwenye hatari. Birakwiye ko urukeshereza canke uruteramira. Inakubidi wewe ukeshe kwa sababu ya hiyo nyumba. Sababu shetani halali usingizi jameni. Satani nasinzira. Shetani anakesha usiku na mchana. Satani aratera ijoro n'umutaga, ili akuharibie nyumba, kugira ngo akonone urugo. Lakini tangu leo, ariko uhere ino nyumba yako haitaharibika tena. Nizo sobora kuononekana kandi. Nyumba ndugu yako haitaharibika tena. Nyumba dada yako haitaharibika tena. Leo tutafungulisha na mambo yatakuwa mazuri. Hadi ibintu biragenda neza. Hii matatizo yanaweza sababisha kifo cha mmoja miongoni mwa hao. Hizi ngorane zashobora gutuma urupfu muri mwebwe. Dusomye Abacamanza 16:18, 16 ku murongo wa 18, 16:18. Turabona inkuru za Delila na Samsoni. Tunaona habari za Delila na Samsoni. Turasoma mu izina rya Yesu. Turasoma katika jina la Yesu Kristo. Nuko Delila abonye ko amumeneye imuri rwose, atuma guhamagaza abaganwa b'Abafilisitiya, uti nimuduge irime gusa, uti kuko yamumeneye imuri. Nuko abaganwa b'Abafilisitiya baza iyari bazanye amafeza. Imana idufashe cyane. Amen. Delila na Samson. Delila na Samson. Au nianze Samson na Delila? Change ntangure Samson hanyuma Delila. Ilikuwa ni nyumba ya watu wanapendana. Yari inzu y'abantu bakundanye. Lakini tatizo imetokea kwa Delila. Ariko ingorane yavuye kwa Delila. Tatizo imetokea ndani ya nyumba. Ingorane yavuye mu nzu yabo. Alafu akaleta mpaka watu wa kumuua mume wake. Barazana n'abantu bakwica umugabo wiwe. Imagine. Yumvire. Samson hakujua kwamba Delila. Samson niyamenye yuko Delila amekuja kama jasusi au mpelelezi wa nyumba yake. Umuntu w'umupererezi cyangwa umuntu wo kurondera amakuru. Bwana sade sana. Imana idufashe cyane.
Samsoni hakukeshea nyumba yake. Samusoni ni yateramira urugo rwiwe. Angekeshea nyumba yake, yateramira urugo rwiwe, angejua huyu mdada huyu yari kumenya ati uyu mukobwa kitu kila wakati ananiuliza maswali ambayo haeleweki, atanga kumbaza inkuru zitatahuritse. ina maana kwamba huyu ni jasusi au mpelelezi. Wanaweza tusaidie sana. Imani dufashe cyane. Hakukeshea nyumba yake, nigeze ateramira inzu yiwe mpaka akafika wakati wa kuuawa. mpaka arashika mu gihe yishwe, ametolewa macho, yaranokowe amaso, sababu hakukeshea nyumba yake. atigeze ateramira urugo rwiwe. Wamama, kesheni nyumba zenu. Wamama, nimuteramire ingo zanyu. Wababa, kesheni nyumba zenu. Muteramire ingo zanyu. Vijana, kesheni nyumba za wazazi wenu. Muteramire ingo z'abavyeyi banyu. Usifikirie ni kawaida. Unibaze ngo biroroshe. Hii kitu ya nyumba, ibi bintu bijanye n'urugo, usipokuwa makini, utabaye maso, hata kifo kinaingia. n'urupfu rwinjira. 4 kane, inaweza sababisha vifo vya ninyi wote wawili. inashobora gutuma urupfu rwanyu mwese uko muri babiri, umugore n'umugabo. Inaweza sababisha vifo vya ninyi wawili wote. inashobora gutuma mwese mupfa. Dusomye Yakobo 5:10. Tukisoma Matendo ya Mitume 5:10, twasoma mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. umwanya agwa imbere y'ibirenge by'iyo bukumbi, ya misore yinjiye isanga amaze guhera, iramujana imuhambira iruhande y'umugabo wiwe. Imana idufashe cyane. Amen. Hii ni habari ya Anania na Safira. Hii ni muri ya Anania na Safira. Walipatana. Bali bumvikanye. Labda nyumba yao ilikuwa na tatizo ya pesa. Kumule inzu yabo yari ifise cyo muri rwego rwa rufisi ingorane y'amafaranga. Wakaona jameni, mbona hatuna pesa? Bakavuga ati mpaka amafaranga dufise. Acha tupatane pesa tuile. Reka tuvugane twumvikane amafaranga tuyaje. Alafu tupane pesa ndogo. Hata tutanga amafaranga makeya. Hakuna shida. Angorane. Sasa hiyo tatizo, rero iyo ngorane, nikwambia miongoni mwa tatizo la pesa imo ndani. Harimo muri izo ngorane harimo n'ingorane y'amafaranga. Hiyo tatizo ya pesa, iyo ngorane y'amafaranga inasababishia kifo. Inashobora gutuma haba urupfu. Acha nikwambie sasa. Reka nakubwire rero. Tatizo ya nyumba yako, rero ingorane y'inzu yawe inaweza leta vita kwa nchi nzima. Yashobora kuzana intambara ku gihugu cyose. Reka dusome Abacamanza 20 kuri 36. Acha dusome Waamuzi 20:35. Abacamanza 20 kuri 36. Waamuzi 20:35. Twasoma izina rya Yesu. Twasoma katika jina la Yesu Kristo. Maze Uhoraho atuma Ababenyamini baneshwa imbere y'Abisirayeli. Kuri uwo munsi Abisirayeli batikiza mu Babenyamini abantu 25,100 bose arabari bazi kurwanisha inkota. Imana idufashe cyane. Iyi nkuru, habari hii ndabaye deade, nataka niwape deade. uze kuisoma muhira uhereye kuri 19. Uende uisome nyumbani ukianzia mstari wa 19. Uko ni nkuru ndende ndio isomera ngaha. Kwa sababu ni habari ndefu nikisomea hapa hatuwezi kumaliza. Yari umugabo w'umulewi, alikuwa ni mwanaume wa yabana n'umugore, alikuwa anaishi na mke wake. Ntibateramira urugo rwabo, hawakukesheleza nyumba yao, maze babana nabi. Alafu wakakaa vibaya. Umugore aza kwisanga ari umusambanyikazi, mwanamke akajikutana ni kahaba. Atahi wabo, akaenda kwao, atarahukana, akafanya divorce. Kandi si umugabo yamwirukanye, sio kwa sababu mume wake alimfukuza, wenyewe yibige ngo ndagiye iwacu, mwenyewe ndiye aliamua kaenda kwao. Kumbe byamuteye isoni ngena kumasambanira, kwa sababu alijisikia haya gisa anakuwa na zina kiwa kwenye nyumba. Afata ingingo yo gutahi wao, akachukua maamuzi ya kwenda kwao. Ageze alipofika kwao, serugo yumva biramubabaje kuba takibana na madamu wa nyumba, akajisikia si vizuri kwa sababu hakai na mke wake. Aja gucura umugore, akaenda kaleta mke wake. Mu Kirundi murabizi baracura, kwa Kirundi mnafahamu hayo. Agenda agemuye, akaenda na zawadi. Agezeyo, alipofika yarazi ko agenda acagaruka, alikuwa anajua ataenda na arudi. Mugabo sebuka mbwa ati rindi uzogende, lakini babu mkwe akamwambia subiri utarudi nyumbani kesho. Arasubira kanambwa ati rindi uzogende, na tena akamsii tena akamwambia subiri utaenda kesho. Kugeza heri misi 5 kiri ngaho, akamaliza siku 5 akiwa hapo. Ageze ku mugoroba huo musi ugira 5, ilipofika siku ya 5 ya jioni, amubwira kandi ngo urara basuzogende, akamwambia tena lara utaenda kesho. Bamukobona ati ahantu barako barankinira kwa madini. Yule mkwe akasema ninaona wako wananichezea. Atavuga ati nubwo mugorovye ndagenda kama munaingia usiku nitaenda tena na mke wangu. Ataragenda, akaenda bumwirirako, usiku kamwingilia. Bumwirirako
ko usiku ulipomuingia amuha indaro akakosa mtu wa kumlaza, acarara ahantu ku kibuga, akalala sehemu kwenye sehemu fulani. agiye kuri ico kibuga, Alipoenda kwenye uwanja huyo, haza umuntu avuye kurima, pakakuja mtu ambapo anatokea kulima, w'umutama, ambapo alikuwa ni mzee. amubonye amugira ikigongo, Alipomuona akamsikilia huruma, acamubwira ati basi tujane ndakujani wanyu, akamwambia twende pamoja nikubebe kwangu. agenda murazi we, Akaenda kumlaza kwake we yeye indogoba pamoja na n'umukozi wiwe yari yajanye, pamoja na mtumishi wake pamoja na mke wake pia. yari yasaza indaro hari mu Babenyamini. Alikuwa aliomba nyumba ya kulala kwenye Wabenyamini. Murazi ko Ababenyamini, mnajua Wabenyamini n'Abayuda na Wayuda bavuye bikata, walijigawa. habaho Ababenyamini n'Abayuda bacagira igihugu cyabo, Wabenyamini na Wayuda wakakuwa na nchi yao, umugwa mukuru wagira Yerusalemu, ama ayandi moko 10 asigaye, alafu zingine kabila 10 nabo bagira igihugu cyabo bitwa Bisirayeli, tena na nchi yao inaitwa Israeli. ibuka ko havuzwe ngo Abayuda, kumbuka wakisema Wayuda havuzwe Abayuda n'Ababenyamini, walikuwa wakisema Wayuda na Wabenyamini, havuze igihugu cy'Abisirayeli, wakisema nchi ya Waisraeli, havugwa ivyo ayo moko 10 asigaye, walikuwa wakisema hizo zingine kabila 10 zinabaki. ayo moko 10 kapitale yabo yari Samaria, hizo kabila 10 kapitale yao ilikuwa ni Samaria, ariko Abayuda bari kumwe n'Ababenyamini bitwa bose Abayuda, kapitale yabo yari Yerusalemu. Wayuda pamoja na Wabenyamini kapitale yao ilikuwa ni Yerusalemu. Ariko muri ico gihe, lakini nyakati hizo umulewi ndiko ndavuga, ikatokea katika mlewi huyo, ntibari bwigabure, ilikuwa bado hawajajigawa, ntibari bwigabure, walikuwa bado kujigawa. amoko yose 12 yari agikorera hamwe, hizo kabila 12 zote zilikuwa zikitumika pamoja. hama ajama asaba indaro muri abo Babenyamini, akaomba nyumba ya kulala katika Wabenyamini. wa mutama aramuha aho kurara, yule mzee akampa sehemu ya kulala, mugabo lakini haza abasore n'abagabo, pakakuja wa baba na wa vijana b'ingeso mbi wenye tabia chafu, bacabwira umutama ati sohora uwo mugabo, wakamwambia tosha nje uwo mwanaume, tumukorere vya mfura mbi, tumwaribishe. murumva ubwo bukozi bw'ikibigari buhari, mnasikia huo haribifu ulikuwa wakati huyo, ati sohora uwo mugabo, wakasema mtoshe nje uwo baba. wa mutama aravuga ati umuntu mpaye indaro mamukorera ikibi. Mzee akasema mtu ambapo ninampa sehemu ya kulala mumutendee kibaya kama hicho. Afise umwigeme wange, akasema nina binti, mutuma mutora uwo mukorera ibyo bibi, huyo binti ili mumutendeshe hayo mambo mnayo. basi mwitane n'umudamu wiwe, na tena mchukue na mke wangu, umudamu wo mubishike, mchukue mke wa huyu baba, ariko ntimukore ibintu mwene ivyo kuri uwo mupapa, ili msitende matu mabaya katika baba huyu. ni kizira kibi, ni kitu kibaya. barahari wakabishana kugezaho bemera ko babaha base umudamu w'uwo mugabo, wakakubali ili wamupe mke wa huyo baba. mutama sohora wa mumama, yule mzee akamtosha yule mama, amuta akamtupa muri iryo joro muri abo bagabo, akamtupia katikati yao wa bwana, baramukorera ikibi, wakamharibisha, baramwonona, wakamharibisha kugeza hapfa, mwisho akakufa. ibaze fikiri, bacatera ikiziga, wakachukua yale maiti bakizana imbere y'umuryango, wakaleta mbele ya mlango. babyutse mu gatondo, walipoamka asubuhi basanga ikiziga, wakakutana maiti. wa mugabo w'umulewi, yule baba mulewi arababara, akasirika, birenzuruge, kasirani kubwa sana, afata kijya kiziga, akachukua yale maiti, agishira ku ndogoba, akachukua kwenye ngamia, arataha iwabo, akaenda kwao kwenye oreo, afata umupanga, akachukua mpanga, akikatamu ibice 12, akakata vipande 12, acha arachwiragiza mu gihugu cyose, akachukua vile vipande, arachwiragiza mu gihugu cyose, akavisambaza kwenye nchi yote. acababwira ati murabona ikibi bankore, akasema munaona ubaya walionitendea, yaraje umutima wanjye, nimeumiza moyo wangu. amoko 11 asigaye, kabila 11 zilizobaki, aravuga ati ibi bintu, akasema hivi mambo haya kwijana, haya mambo hayawezi kwenda hivi. murumva byatanguriye mu rugo, unasikia vilianza kwenye nyumba, biriko biraduga, sasa vinapanda. wa mudamu yatanguye umaraya, yule mama alianza uzinifu, none gwo umaraya, sasa uzinifu huyo ukwegeye unamkogotea, aho bigeze kwenye birafika, aba baramukata kasere, angalia wanamkatakata, barakwijaguza, sasa wanamsambaza yule baba na kasirani, amaze kuingira igihugu cyose, waambia nchi yote, ayo moko yose
yose 11 hizo kabila 11 arakorana wakakusanyika. begeranije abasoda Walipokusanya wajeshi basanga kuko mwaka 12 buri bwoko bwaragira abasoda wao. katika hizo kabila 12 kila kabila ilikuwa na wajeshi wao. bakoranje abasoda basanga abasoda 400. Wakakutana wamekusanya wanajeshi 1400. ego bacawafata muri ibyo 400 wakachukua hizo 1400 bakuramo karani miri wakachukua 40 bavuga ati aba tugira tujya gukubita aba Benjamin. wakasema hawa tunataka kwenda kuwapiga wa Benyamini. Intambara igira itangure, vita inataka ianze. itewe niki? Inaanzishwa na mtu mmoja mwanamke, urugo rumwe, nyumba hii moja. iganza mugenzi wawe, mtindishe jirani yako, urugo rwawe nuruzotera intambara, umwambie nyumba yako isianzishe vita katika nchi. bimubwire kandi, mwambie tena ati urugo rwawe nuruzoteza ingorane mu gihugu, nyumba yako isisababishe vita katika nchi. hama bacababaza Imana, halafu wakamuuliza Mungu, Mana, Mungu, urabona ibyo abantu bakoze, unaona mambo wale watu wametenda, ngira dutangure kubatera, sasa tunataka tuanze kuwashambulia. tangure baande gutera, sasa kwanza wakina fulani kuwashambulia, baande botangura gutera, wakina fulani wanaweza kuwashambulia. Imana ibabwira, Mungu akawaambia hivi, abayuda bale batangura kuja gutera, Wayuda ndio wataanza kwenda kuwashambulia. formation ziraba, Sasa wakaanza kutrain, formation ziraba, wakaanza kujifunza na basoda karani mire, walikuwa wajeshi 40 bagiye gutera, walipokwenda kushambulia basanga Benyamini nabo wakakutana wa Benyamini. atreta imbere yaho gato, babanje kubwira Benyamini ati nimuzana abantu bakoze ico kibi cyane tubatera. Walianza kuambia mulete hao watu wamesababisha wao ubaya hao tuwashambulie. Benyamini bavuga ati nitubatanga muze turagwana. Benyamini wakasema hatutawatoa, mkuje tutapigana. Leo yamako 11 sasa hizo kabila 11 agiye gutera, alipoenda kushambulia basanga Benyamini wakakutana wa Benyamini nabo arabagwanyi bamwe bakaruhariwe, wakakutana ni wapiganaji ambapo ni wakali zaidi sana. barafise umugwi witwa force speciale, walikuwa na wajeshi ambapo walikuwa walisomea ego abasirikare badasanzwe, wajeshi maalum majanandwi walikuwa 700, bari bafise n'abandi majanandwi, walikuwa na wengine 700 batezi bamfu ambapo wanatumikisha mkono wa kushoto. Walikuwa nasema eti walikuwa hawakosei nubwo wowe umushatsi ikiwa nywele, urabona umushatsi wo buri yari kunuzenya, hata ikiwa nywele iko kule kwenye akautera akirusha akaugema, bageze walipofika pale bajari kombye, walikuja ni wangapi? tumbeko takurikiranye, bajari bangapi? Walikuja ni wangapi? 40,000. walikuja ni 40,000. bagiye gutera, walipoenda kushambulia babisere amoko 11, wale wana wa Israeli walikuwa kabila famo abasoda 22,000, walikufa wanajeshi 22,000 muri karani mine, katikati wa jeshi 40,000 walikufa wanajeshi 22,000. ibuka neza, kumbuka vizuri, Imana yabemereye ko baja gutera, Mungu amewakubalia kwamba wataenda kushambulia, mugabo kandi barapfuye, lakini wamekufa 22,000. No, byavuye vilitokea wapi? ku mugore yatanguye ubusambanyi, Ilianza kwa mwanamke alianza ukahaba. sura umubwira ati urugo rwawe niruteze intambara, mwambie jirani yako nyumba yako isisababishe vita. barataha wakarudi nyumbani, abo basigaye 22,000 acasigara kombya 22,000 wamekufa, kulibakia 18,000. bararira, wakalia, barira wakamulilia Mungu, barira, wakamulilia Mungu, ati Mana rero tugeze gute, sasa Mungu tufanyaje? tujya gutera, twende kushambulia tena. Imana ati ejo mu gatondo, Mungu akawaambia kesho asubuhi muende tena. baragenda, wakaenda kubitana, wakapigana, wakashambuliana, 8,000 ukakufa tena 8,000. bose babaye bangaye wanakuwa wote 1000 ngapi wamekufa? muri karani mira atashe bangaye 40,000 kumekufa wangapi? bitewe niki? Imesababishwa na nini? N'urugo rumwe na nyumba moja. no dinyasoma, mimi bado ningali napasoma, nababaye, nilisirika, nini Mana aliyo waremereye, wewe umewaruhusu akabatrani mire, sasa kuna kufa wanajeshi 20,000 twakare yagiye kugwana urugamba 3 wale wanaenda kushambulia wanakufa. mugabo kumbe nubwo Imana yabarungitse, hata kama Mungu aliwaruhusu kwenda, ntibari bazi system z'Imana, walikuwa bado hawajajua system za Mungu.
batashe waliporudi tena baca bamenya ko hari ikintu batakoze. Waliporudi nyumbani wakajua kuna kitu ambacho hawakutenda. Batanga ishikanwa, wakatoa sadaka, ishimwe, sadaka ya shukrani. Biragoye kumva, ni vigumu kuelewa. Muri 40,000 watakaje 30,000. Katika wajeshi 40 wamepoteza 30,000. Bakwivye uturato ugacushima, wamekuimba viatu na unashukuru. Bakubomole inzu ugacushima, walikubomolea nyumba na unashukuru. Bakwirukanye ku kazi ugacushima, kazi unachukua sadaka ya shukrani. Nibaza n'Imana byace bicanga, na Mungu bilimchanganya mwenyewe. Hata abantu nibabaho, akasema watu ni barashimiye, watu wananishukuru, wananishukuru. Reka nabere, acha sasa ni waonyeshe. Atagenda ya 10,000 isigaye, kukaenda tena wale aho 40,000 yananiwe, watu 40 wameshinda, 10,000 bacha baragenda, 10,000 wakaenda. Umunsi umwe kuri uwo munsi abisirayeli batikiza mu Benyamini abantu 25,000 n'ijana, bose arabazi kurwanisha inkota. Imana idufashe cyane, amen. Urugo rumwe, nyumba moja bishobora guteza ibintu byinshi, inaweza kusababisha mambo mengi. Niyo mpamvu urugo rwawe ukwiye kurusengera. Ndiyo sababu nyumba yako unastahili uiombe. Teramira urugo rwawe bigikunda, tesheleza nyumba yako bado ingali inawezekana. Ujya urugo rwawe rwaraboshwe, sasa nyumba yako imefungwa, waribwe, nyumba yako imeibiwa, waribwe, waraboshwe, uliibiwa, ulifungwa. Niyo mpamvu wifuza kugera aha, ndiyo sababu unataka ufike hapa, mugabo nibi ntuhagere, lakini haufiki. Niyo mpamvu papa wawe yifuza kugera aha, ndiyo sababu baba yako alitaka ariko ntabwo yahageze, lakini hakufika pale. Usomye muri Matayo, ukisoma Matayo 12:29, munyemeye duhaguruke twasome, na wasi tusimame tupasome. Matayo, ubutumwa bwiza uko wanditse na Matayo 12:29. Ubutumwa bwiza uko wanditse na Matayo, Injili ya Matayo 12:29. havuga ngo none umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuwa wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ivyo mu nzu vyiwe. Imana idufashe cyane, amen. dukomere Imana amashi menshi, tupigie makofi mengi Bwana wetu. Burya kugira ngo Satani agusahura amahoro, sasa ili shetani aweze kukuiba amani, kugira ngo agusahura kanoti, ili akubebe pesa, kugira ngo agusahura ivyawe, akuibe mambo yako, kugira ngo agusahura umugisha wawe, akuibe baraka yako, kugira ngo agusahura ibinabiriya, akuibe hiki na hiki, kugira ngo vya vyago twabonye ubwa mbere byose bizi wawe, ili zile shida tulizosoma zije kwako. Yabanje kuboha wewe, alianza kufunga wewe. Halo, yarakuboshe, alikufunga. Urugo rwawe rwaratewe, nyumba yako ilishambuliwa, nabyo wabonye, wewe hakuona. hari utabona ubu, kuna vitu hauoni leo, kuzoseruka nyuma y'indwi, lakini vitaonekana nyuma ya wiki, nyuma y'ukwezi, au nyuma ya mwezi, nyuma y'umwaka, au nyuma ya mwaka. bishobora guteza ikintu kibi, inaweza kusababisha kitu kibaya mu muryango, katika familia, muri quartier, katika kata yako, muri zone, katika zone yako, muri komine, katika komine yako, mu ntara, katika mtaa, katika nchi yote nzima. Bwana atusaidie. Bishobora guteza ikibazo, inaweza kusababisha shida ku bana bawe, watoto wako, abuzukuru, wajukuu, abuzukuruza, nibyo niki n'ibindi na vinginevyo. Bwana atusaidie sana. Ukwiye gutaramira urugo rwawe. Sasa unastahili ukesheleze nyumba yako. Nyiganza mugenzi ati teramira urugo rwawe. Mtindishe jirani yako, mwambie tesheleza nyumba yako. Wari umunyenkomezi nibyo, mwenye nguvu, ariko waraboshe, lakini umefungwa, uliibiwa, uliibiwa. Abantu bakona hanze, watu wakikuona kwa nje, babona mupatana n'umugore wawe, wanaona mnashirikiana na mke wako, babona mumvikana n'umugabo wawe, na mume wako, ariko indani urabizi, ndani unajua hari bitariko bigenda neza, mambo yenye hayaendeki vizuri, kandi biko bigenda biduga polepole, sasa vinaenda vinayumba polepole, ejo bishobora kuba bibi, kesho vinaweza kutokea vibaya sana. Burya urugo rwa mama wawe nuko rumeze. Sasa nyuma ya mama yako ndio urugo rwa papa wawe niko rumeze, iko hivyo. Rwa nyokorome, nyumba ya mjomba wako, nyumba ya shangazi iko hivyo. Uno munsi tuzagusengera ingo, leo tutaombea nyumba urugo rwawe, sasa nyumba yako, cyangwa rw'inshuti yawe, au nyumba ya jamaa yako. Utongiza urwanditse na Luka igice cya 11 ku murongo wa 21. Luka 11 mstari wa 21. Havuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanisha yateramiye urugo rwiwe, ibintu vyo biba amahoro. Imana yabwicubahiro, amen.
reka twongeze inkomezi ingo zacu zihagarare neza. Acha tuongezewe nguvu ili akiri inkomezi kugira ngo urugo rwawe rusubire ku rutonde. Nguvu za Mungu ili nyumba yako iwe salama. Inkomezi no munsi urugo rwawe rusubire aho gategereza gusubira. Leo ukipokea nguvu ni lazima nyumba yako iwe Imana yagateguye. Amen. Inzu yawe igiye kuba nk'uko Imana yabiteguye. Nyumba yako inaenda kuwa salama kama vile Mungu alivyotarajia. Bazana ngo bonone mu rugo nacho wanapoleta ndani ya nyumba yako yaribika, hakuna chenye watafika yeko. Ibyavuye kumusomara kwawe nabyo nacho bikigize mu izina rya Yesu. Kutokana na kuzubaa bila kufanya chochote. Urugo rugiye kuja ku rutonde mu izina rya Yesu. Inaenda kuwa salama katika jina la Yesu. Urugo wawe nabwo rugiye kuja ku rutonde. Ndugu yako inaenda kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Reka nakubwire. Acha nikwambie. Hari ibintu utari kubona. Kuna vitu hauoni. Ariko Satani yari yateguye ejo hawe habi. Lakini shetani alikuwa ameandaa kesho yako iwe mbaya. Imana alikuwa yategura ejo hawe heza. Anaandaa kesho yako nzuri. Ugiye kuvyara mu izina rya Yesu. Unaenda kuzaa katika jina la Yesu. Ugiye kuronka inzu mu izina rya Yesu. Unaenda kupata nyumba katika jina la Yesu. Ugiye kwishurwa mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ugiye kuronka kazi mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ugiye kugenda neza mu izina rya Yesu. Unaenda kuwa vizuri katika jina la Yesu. Kesho ni nzuri. Na himuza ni ejo ni heza. Yesu nikisema kesho ni nzuri. Niwagutera ubwoba. Usiwe na woga na kesho. Yakubwira ngo nibizoshoboka. Wasikwambie kesho haitawezekana. Vitawezekana. Ugiye utigeze uca. Utapita mahali unaenda kufika mahali ukuwahi kufika. Unaenda kukula kile ambacho hukuwahi kukula. Unaenda kupanda mahali hujawahi kupanda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Satani wabajonaye majambo niko ndavuga. Shetani anashirikisha maneno haya tugiye kubohora abantu. Anajua tunaenda kufungua watu. Uno munsi ni umunsi wo kubohora. Leo ni siku ya kufungua nyumba. Haleluya. Amen. Na kwa rugo rwanuzanya nyumba ya furani witienda. Tunaza gusenga. Tutaomba. Kwa rugo rwanuzanya na nyumba ya furani tena. Haleluya. Amen. Ari bigiye guhinduka. Kuna vitu vinaenda kubadilika. Amen. Haleluya. Amen. Usiba bugiye guhera. Uzi naenda kuisha. Ubeshi. Uongo. Isako. Masengenyano. Madeni. Ijiso bimwe. Vitu vya haya. Ugansi. Urwano. Akaborwe. Ulevi. Ubushomeri. Kukosa kazi. Nabi. Wote vibaya. Kufungwa. Insanganya. Kufanya ajali. Ubusambanyi. Udhinifu. Ubukene. Umaskini. Indwara. Magonjwa. Amarozi. Uchawi. Akarenganyo. Kudanganishiwa. Kutagira vision. Kukosa kukosa mahali pa kukaa. Timbura. Kukosa marimbuko. Agakengerwe. Kudharauliwa. Akaborwe. Ulevi. Ingwano. Mavita. Paukana. Kutengana. Kuomba. Kuragurika. Kugonjwa. Kuiba ibada. Kumwibia Mungu. Kudakwesha. Kudakwa. Kukosa kushiba. Kukosa kupendeza. Kutiga. Kukosa kusoma. Kunanirwa. Kushindwa. Imivumo. Rana. Ubupfumu. Kuingia katika utaramuri. Kukula mara kushimana. Kupenda fedha kuzidi ya Mungu. Ipo. Tukiye kuyagarika Mungu za. Mambo yote tunaenda kuyasimamisha katika jina la Yesu Kristo. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96
kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.